Omushomo gw'abavugi ba taxi ogwaba hariho yuma Resort mu rurembo rwa Hoyuma abavugi ba taxi mu Hoyuma na Burisa bashomesebwa ebashemerire kukora kwetantara butandu ngo kuvuga emotoka ziri mu mbera nungi hamwe na n'okukoratira obubonero bw'amahanda. So basaba muvuge emotoka ziri mu mbera nungi matara bakola bulungi sibya kubati bibobo yidiride olusi bozikiza ngugamba conductor kwate ku battery imbera ndiza teacher alonyo waliwo ekyo kye tuyita mu mateeka interference with safe driving. Nti otudde mu mmotoka olina abasaabaze basatu mu maaso kitegeeza you are not in full control of that vehicle. Omushomo ogwo gwaba gutebeekanisibwa ba safe way right way nukwe polisi okwijusya abavugi ba taxi obuvunaanyizibwa bwabo omu kucendeeza butandu aha mihanda. Tulina kye tuyita DMC ekituuka okwalifayinga okubeera DMC tulina omuntu bayita IOV Inspector of Vehicles yakikebera Dilo tukozesa engombe tokubira muntu ng'oli wano gwa boda ali ngo okubira engombe weke nyino muletera akabenje kageno kweka ngatule mabega ngokoze eki omutuseeko meaning prepare him in advance weteketeke kubanga oveno okola ki omulaba akwanko kutukumanya mu Albertine imbuto zikabonera bazikola zaterera kunkana motoka zaba nyingi bakinjire karuma motoka zikora bo nyingi munonga so twosere nturebo benje mu increasing omwanya. Brian Masco owestongole chemirimo n'engyendo mu ihanga yagamba ngu bamwe omu bavugi ba taxi nabashaba government okuhangusya enguuto. Obubenje buno government ekirina kukora erugazihya enguudo kimu ekyakabiri erinda kuteeka omu nkora kura nti engu eyireho ekintu kyekwetebwa corruption eyina omulingo nagwe kuleetamu obubenje. Amba kirikimu hali ebimu ebigenda kutuyambaho abwa hoyima mulingo ekuru omanyisa n'emisomo ejja kuba nyingi abantu bajja kuba nibasomesebwa kandi nibasobora kwega kozesa enguudo kusingaho karaho. Okurugyerera hari polisi omu mwaka gw'2023 ekyanga kya Bunyoro kikazamu butandu 813 kandi abantu 310 bafiiramu. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.